zloupotreba službenog položaja ili ovlasti. Hajde, hajde. Gori Vlada! Nama sve radi vlada i vrh. Molim vas, ja bi išla sve što raditi da nemam zaleđinu. Da imam zaleđinu, ali nemam zaleđinu, ne mogu ništa raditi. Znači, sva događanja, sve pljačke, sve krađe, sve pronevjere, sve zloupotrebe rade ljudi koji imaju zaleđinu od vlada. Ne. Zatim, treba plati, tako da imamo, gledajte, imamo podršku, Pored ljudi s kojima sam pričao i nisu obzvali se upravo iz tog slučaja, znači da se boje da će i neko vidjeti, da će naći sebi kao problem u nekoj budućnosti, mada ja ne očekujem ništa znači od ove vlade, niti sam što dobro, niti što dobro, tako da mi je sasvim sve jedno. Ne, meni neko trebalo biti svima. Možda da dobijem nekog crnca iz Afrike, nekog neutralnog koji će da ovi naš ništa. To je neko moje mišljenje. Neša je to davno dobro rekao, boj se ovna, boj se govna, kad će onda živjeti. Većina nas ovdje trpi uvijek nekakvu torturu, samozvani šerifa, što u lokalima, znači u gradovima, tako na kantonima, tako u getu koji se zove, ne znam, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, svi jednako patimo i svi jednako ispaštamo. Jednostavno više nemamo kudi, nemamo način da uzmičujemo više. Potrošili su nam i djetinjstva i mladosti i nemamo razloga da ne iskoristimo sadašnju situaciju da napokon ne počnemo živjeti. Znači, istaknut je i primijetan je strah kod ljudi, ali evo i ovim današnjim okupljanjem cirka slobodna procjena 1000-1500 ljudi ovdje trenutno ima, pokazali smo da više taj strah nije dominantan i da možemo i imamo razloga da izađemo van i da dobijemo bolji Bihać, bolju Bosnu i Hercegovinu, a isto tako da se na vrijeme pokažemo Evropi, da nismo stoka koja će im biti samo jeftina radna snaga i prostor s kojeg će izvući sve resurse da bi oni živjeli jednako lagodno ili još bolje nego što žive. Ako nema, ima i 50, nema ni jedno. Da, ako nema. Pa neki siće se Ajde. Hoćemo u 9 uđe. Evo, fiksi. Možemo li A ti došlo, mi kad smo ratovali, ti si s pelenama bio jedni. Kada možete dati neku izjavu? Ne mogu, mi smo ovlašeni dajem izjavu. Da. Zašto bježite svojih građana? Sam idem. I onda će da se raziđe. Ne, evo ja sad ću.
Nađi fino rješenje, povuci ljude. Nemoj dozvoliti to. Nemoj jebi ga da... A nemamo mi šta pregovarati, mi nećemo pregovarati, nemamo šta pregovarati. Pokušavamo 20 godina da pregovaramo, ne ide. Znači, očigledno je da nema sluha za nas. Nema za nas sluha ovdje niko. Znači, jedini zahtjev naš, trenutna ostavka vlade, trenutna, a dalje ne postupi skupština po zakonu, bez vlade, kako se formira i tako dalje. Ja ne sumnjam u vaše pametne i dobre odluke. Jer ovaj narod više ovako ne može. Molim vas, Vi ste jedini koji ste izašli danas. Da li imate možda neki komentar na ovo sve? Ja sam svoje kazao i malo. Ja sam predsjedavajući iz skupštine. Da li mislite da je nezadovoljstvo građana utemeljeno? Da. Da su ovi protesti u stvari utemeljeni? Da oni nisu bez veze? Svaki protest građana je utemeljen. Građani nikad ne protestuju bez veze. Da li mislite da sve političke opcije jednako krive od kraja rata do sada za nastalu situaciju? Svi smo krivi. Čak i mi građani? Ne, i mi i građani, jer biramo. Svi su bili krivi, da budemo naši. I ja sam. Molim vas.